Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabali manan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Tistor dan Nana Sofing. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Nagninalakat nila ako dagitang agis isturan. Napay, anyat napan mo ginata ngaya. Daytoy napanak gimatang iti itlog ta ilaw ko iti hot cake alotwak. Naibos ngamin ang taginatang ko iti Sabado. Sagmamano rin tayo. Agasam? 15 pesos ti may isang itlogan. Ano yan? Nangina ka nung ngamin ang titlog. Pudnumat gamin. Awanan tinalaka ita. No, apay ngamin adimat la makadanon dito ayan tayon ti kadiwa nga ibagbagada. Nalaka ka no tilago ijay. Orayan tayo Kasano ngamin, oposisyon samot ni Mayor. Di kagsaw iti kasta, takumpadri ni tatang niya po mayor. Ay na, Dom. Babalawak mat ni tatang no daduma. Apay? Ay, awan? Agsao ka, sa di ka agsaaw. Anya? Agsao ka, sa di mo sungbatan ti saludsod ka. Madagdagan na ti surun ko kiniitang anaglako iti itlog no makisauak pay ken ka. Sige, tinakagluton iti hot cake. Bigbigat, agmumuryot ni Rosa. Ang mga nagmalmalam na itan nga awan iti mod. Kasurun na ni Itang. Apay nga tangamin, nga i-store ni Itang tinapan na gimatangan. Kat nagdinamag ti kinangina dagiti lako na. Isa man ti mapan gumatang i-store na. Pero ba't kumatan nagiti itugot ko di barangay hall. Anya nga tati pagbado kita ya. Day taman pulo. Mayat no medyo formal mo ti suot kon umapan ni opisina ti barangay. Chairman da taon. Isa medyo sirigag mo at ilangak ito sa aming. Sakbaya mapanak mga opisina. Kababay, nagduoy-duoy da tao. Akas ko na ni Katugangak Asofing, ni Katugangak Agusteng. Ay, pasaray maliwayan ni Katugangak tiyag sukat no daduma kay. Plansag na tayo kalaba apulok. Tayo suman ti pagbadok. Mapana kondom, katangay mo't udi ka arumor dito'y balay. Kita am to basitan, tay trangkam dagiti ridaw. Ha?
Mapanakon. Yan. Namigat laang. Pumanawan. Saan sapay kit din o naginaw karag tinanganan may. Ay, sa bagay, isunto matatagin na itong sumangpag. Hala. Diyak pa ikat na ibagan, malimton ti papan ko di barangay ho. May sagana ko na iti pagsukatak. Ang nalagip ko, at dagayam nas ka nalupasak dito yung laptop ko. Sa nabali, kung ni katugangak ang gusting, na isupay lahat makamoy dyan. Na imbaglakit din tayo sa ti officer of the day ita. Ay na. Rugyak din, tayo nas ka nalupasak nga ipapaaramin sanggun niyang palisok. Makatulong kanyak dayjay, iti masungad nga daw. Ay, lumikar manan iti ibagbaga na katuga nga kasakit ko. Ang labanak. Ikatikon, titi naman naturog ko. Itata may sako ng barangay chairman. Store ni Nanang? Wayne, makamo ni Duming amang kita iti kasapulan para iti lukatan ni Nanang yo ang negosyo na. Ay, San aga po ta opisyal kayo iti barangay kat agistor kay latan nga wan permityo. Ay talaga mo ta. Ay, apag iso. Adan tumat ilakok iti store ni Nanang. Alawen, tulungam ni Nanang mo. May mayatin day jay bambantayan na ngem ti mapan makitugtugaw ijay po ni Raria. Itatang mo. Anya makitugtugaw ijay po ni Raria ako na mo. Sanaya, pasaray mapan makitugtugaw kadag iti aglamlamay. Saan mo't Naira na laanapan iti lamayan, iti adda nagpaimasayag ngam amuna. Alawin. Ay ngam kasanaw niya po ni Raria. Adi si kantulatan di mangkita. Adamot jitalkan mi ijay. Sa bagay Uray jay beauty shop. Adan napusgan ijay amang kita. Good. Kasta pa'y lati bagbaga kidi kay... Ayan ni Nanang ay. Di jay. Nagsapa nagudong. Adda ka mapan nagatangin. Sayang. Naabutak ko mata nagpapauitak. Sana bali. Agodong akmat no bigat. At naaramid ko certification para kaninanang. Si kantong ti mangkita. Ta kadwaam amapan ag-process iti business permit. Kasapulan pa dito barangay day chay ayang? Kuwan po ta. Naskan na ita. Tapno awan panggapon ang itidadumang agreklamo. Sa bagay. Amok nga darag iti agis-istor nga awan business permit da. Ngam saan tayo tumulad? Kasano? Matulirit lata dagi jay. Siya kaunti barangay chairman. Dagita ti kita. Naskan na legal amin, tapno awan nagsisinirip, kas kada aga-apa rita. Ayun Dagita itula adda business permit dati agbati. Ag-permit ti amin, tapno awan innapal. Ada permit ko. Kunam nga tangawan aya.
Awan imbaga kakasta manang suling. Saan aga puta si kanti kapitan ket day talakayat mon ti masursurat? Ay, apaya kasta matenti ko nam. Una, takas de ide ni pasado kapitan Gusteng. Jayla pagayatan na ti ipakpakat na. Iso alibas ti istor ko itek. Libas. Wan, adda istor ko ngam iti unag ti balay ko. Manmano ti makaamong aglaklako ak ide. Idi adda manirip anang report kanyak. Ah, manirip. Wan, ado ti manirip dito'y nagbugsutan, chairman. Kat day takumati siripin yung maut. Ne, lawagam ko mati agsaw. Manirip kunak kadagitay agsisiimlat maireport da nga anomalya ti kaaruba da ter aramidan da. Sabagay, agpay sumot kit di nga daragiti kakasta. Hoy, manirip da. Iso nga agpasertipayak met ita. Manglukatak metan iti store. Tay legal nga store kan saan kat anak alemang. Makigiddan sa pay mat ni manang suling amang lukat mat iti istor nanang. Aya, Wen, imbaga kanyak ni Domeng. uray tawan ti legal nga aramid dayjay. San tumot lang agbayag tistor na. Nagdawat ka no iti certification. Legal ka nun ti panaglago na. Aya. San akas edi nga ilimlemeng na dagiti lako na tawan permit na. Una ya. Kumpetensyain na kayo ni manang suling, nanang. Nakasakata ka ba't gaya mong bakit? Wan. Saan ka nga inisturbo di kalmanan ata adon sa mo ter aramidan nyo di barangay home. Aywan, impaimak ni Duming dagay resolution asaan pa'y ana-implementar. Dagay ti priority. Iso ti unaan nakitaan sakbay dagiting karkarina idi nagkampanya. Kasta aya. Ala tulungan nak nga rodang nagisimpa ka dagito ilakaw. Sige. Dilata. Adumot ti sinakadam. Ay, ado talaga. Ni tanod si itong titinangdanak edi kalman na nagbagkaat. Ay, so matlagayang magpapainom di malam. Agpapainaw. Nguwan. Tinangdanam gayam di ada kwartana. Artek da jay. Iso nga, inderdirit sana nga tan nga insok mo dinted mo Kasta. Ada reklamo nga ro, ni bakit na ide. Unaan na kanu ti arak, ti gatang da iti bagaswin no si dada. Ay, wunsa. Adan sa kanupay gundaway ano makalagip. Agawis iti kadwa na aginom di balayda. Nagpaiso da ita. Pagangayan na, jay linoto ni bakit na pangmalmanda, ipapulutan nandun. Ay. Aglabay ito ni kape dagi putot na, taim papulutan nandun di pang rabiida kuma. Ano yan ni Sito? Iso nga, hintun ba minsan, nintun bakit na ti pangyawata, may titangdan na nukwa. Ay, madimot Saan mo't ani bakit na tinagtrabaho no bilang? Agreklamo lakit din ni Sitong Huna ya, di mo tukot mayabaanin Ay, makamu dalatan Basta ented ko titangdan na, awanak ijayan na nyat pangigastuan na. Umdasan ti panang palagip ko kenkwana lakay. Manang Supeng, at dapat trabaho yo? Adda kagaya man Sitong. Ay, wan, imbaga ni Rosa nga adda kano'y patrabaho yo. Iso nga imayak adagosan ta agpresentaak. Siyak kumano kwa. Pa-extensyon nakla ko matoy istor ko, Sitong. Aya, ay siya kunti mang trabaho. Mangayabak iti kadwak. Alaman nga raud,
Palawaan nyo gayam to istoryo. Wen, tapno nawaya ang makita amin alako. Malingdan ngamin katidad tuma. Ado tila ko yu Ay, wen manmanupay lang amin ti gumatang. Ay, imbag ni Manang Suling ta. Danda ni Inal daw amay bustila ko na. Kasta aya. Agla ko pa iti bananak yun, no kwa. May bus adagos. Ay, katmayat Naglalaka ngamin dagitila ko na. Aya. Wen, naglalaka. Kasla ka pareho ti presyo ijay ili ti presyo da ijay lako na. Kat, nasaya at no di na ipangina unay dagiti lako na takaasim at dagiti gumatang. Ay, isuntukat nga ta ti kakaasi. Apay kit din nga iso ti agba nagakakaasi ako nam kat aglaklako. Diyak mo't maawatan kini bakit ko. Pasaray umutang pay ni bakit ko ijay istor na. Tagpapautang ngamin. Aya. Ay, sumutlaan na laka ama ibos tila ako na ako nam Nataray ngamin ti negosyo no agpautang ti agnignegosyo. Angam no di aganad. Maapog Dam, mas dawa kay gestor ni Manang Suling. Manmano ti display na iti malam. Kabigatan na, mapnumanan. Nataray ka no, nagtila ko na. Nga ta, Anyakit din. Numabit ang maibos, nataray Malakon adagos. ngam ni Nanang, manmanon sa timapan gumatgatang ijay. Amang ano nang inamat tila ko na. Nalaklak ang atakan ni Manang Suling. Wansa? Kan agpapautang sa kanupay. Isumot la nalaka amay bus Nataray ano kasta. Nataray amay pautang. Ngam na di nakitaan anaimbag ay sauce. Amangan awan to matipagpuunan nam. Day talanga. Dikit nasayat. No, makalakon tumot na ni Nanang. Ay, inaktuman iyayan ni Manang Suling. Amwak ti sikreto na. Taapay kat naglaka ang maibustila ko na. Agpapautang mo ta ko nam. Ang mga lupasig mo't nga inutang nagitila ko nan. Maamwak to dayta. Inakman kundi gatang. Ay na, maysa-maysa ti agibagatan jak amon ti una agkadakayaw. Nana Suling, gumatakpan ni ti asukar. Ay si kamot gayam, Rosa. Ala, sorry. Naibusin ti asukar ko. Ay, sayang. Nataray dagiti lakok, Rosa. Kita nabakan tiyan manen dagiti istante. Ay, imbag man. Adon ti sukay. Ay, ningay manang supeng. Kumusta mo't di istor na? Naginat sa. At adon sa tiyong umay dito ayan mo. Ay, nalaka ngamin dagiti lakok. Aya? May maya tay sang kabasitlat ganan siya. Nataray. Wan matkit di Ngam apay adito iti umay mo gumatangan kat aglaklako mo't ni nanang mo. As-asidag ngamin nga umayak. Aya? Ay, umutang akma iti posporo. Kandila ken kape, Manang Suling. Ay, mabiit laang. Rosa, mabiit laang pautangak manday ta. Ay, uwan manang. Amo, konti sikreto na. No apay anataray dagiti lako na. Nay, ada ka mat Suling. Wan. Ayan ni Chairman Dumeng. Nagpaili, apay aya. Agpatulong ako makankwana. Awanan. Ano ti awanin?
Sa anak mo tan makasingir kadag iti pautang ko iti istor ko. Anya, Ita, taman manon tila ako. Awan mo't umay agbayadan tapno makasakada ak kumamanan. anya ngamin ayati nararamid mo. Damag ko kay tamaluglugi kan. Lugi ak atalagan Kinabukab amin ang dagiti mangutang dagiti lakok. Tidagos na, awan mo tagbayadan. Manang Suleng, ada kamay. Uwan, Chairman, tulungan dakman nga agsingir. Sana bali, uray ikang ka iti 2% agunggunam no masingir ko amin apautang ko iti istor ko. Anya? Mayat agpaporsinto ka pa yan tapno makasingir ka lang. Uwan kinapudno na. Adda porsyento dagiti singirek apautang ko. Madiday ta. Ay, saan mabalin? Nabayagan dagiti singsinger kapautang ko. Iso paporsyento ako. Di ka lang matultulad ni katuga nga kasupeng. Nataray itan nagidila ko na nga oray nanginginangam nagidila ko. Ha? Ken, saan basta agpautang? Agpautang laeng no talaga met nga awan mabalin nga gatang ya umutang. Sinikapan met ket ti panagnegosyo. Uwansa? Iso pangasim Chairman Duming. Day ko na akon, ada porsyento. Dahil tatisaan ko akayat. Lipata mo, ti daw-dawata matulong ko, no ikarna kiti ibagbaga mapursintang. Sana negosyo ti kina-chairman ko? Ha? Sana 5-6 ti kina-chairman ko Manang Suleng. Saan ka tulungan ngagsingir? Sana mabalin di kasta? Saan? Saan? Ha? Ay. Nanyamat Kumpormi matlatan ti matagtagainap ko. Ano siya kinunak? Sana 5-6? Tagtagainap lang agpaisaw. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin.